салом дӯстони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, ҳар куҷо ҳастед, сиҳату саломату сарбаланд бошед. албатта шояд баъзеҳо каме тааҷҷуб кунанд, ки ин канали омӯзишии забони англисӣ аст, аммо дар бораи дигар чиз суҳбат меравад. бовар кунед дӯстон, ин мавзӯе, ки имрӯз дар саросари ҷаҳон паҳн шуда истодааст, моро низ бетараф нагузошт ва мо низ хостем якчанд пешниҳоде барои шумо дӯстони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз дошта бошем. яъне ин нақшае, ки дар ин ҷо мебинед, инро тақрибан ба забони туркӣ буд, агар хато накунам. инро тарҷума кардем ба забони англисӣ ва ба забони тоҷикӣ низ тарҷума кардаем, аммо дар дигар файл. чаро ба забони англисӣ тарҷума кардем? Ба хотири канали мо канали омӯзишии забони англисӣ аст. ба ҳамин хотир хостем, ки ба забони англисӣ бошад. ва агарчанд якчанд пешниҳод аст барои пешгирӣ аз ин вабо ва дар айни замон як чӣ омӯзем, яъне ҳамин калимаҳоро, ҳамин ибораҳоро, ҷумлаҳоро вақте тарҷума мекунем, аллакай мо шумо чизе барои худ меомӯзем. ва гуфтанӣ ҳам нестем, ки ҳамаи пешниҳодҳо ё тавсияҳо барои пешгирӣ аз ин вабои аср, ҳамин дуто ё сето ё чандтое, ки мо инҷо овардаем, ҳаминҳо ҳастанд. На, ин тавр нестанд, балки инҳо қатрае аз баҳр ҳастанд. ва шумо метавонед дигар пешниҳодҳо, дигар тавсияҳое, ки табибон, пизичкон доранд эълон мекунанд, онҳоро ба ҷону дил, на шумо, балки ҳамаи мо шумо онҳоро ба ҷону дил бояд, ки қабул кунем ва амалӣ гардонем. дар ин ҷо мегӯяд a few recommendations to prevent corona, яъне якчанд тавсияҳо барои пешгирӣ аз корона. Тавсияи якум: The most ideal way to protect from coronavirus. роҳи беҳтарини муҳофизат аз коронавирус ин яъне ҳамин нақша аст. ҳамин нақша ба маънои ине, ки ҳамин нақшаи мо ё ҳамин нақшаи касе, ки кашида бошад. мақсад яъне дар хона нишастан. албатта дар хона нишастан манзури мо ҳамун давлатҳоеро дар назар дорем, ки карантин эълон кардаянд ва ҳукуматҳо, давлатҳо, кишварҳо аз шаҳрвандони худ талаб доранд, ки дар хона биншинем. ва айни замон мо Тоҷикистонро дар назар надорем, яъне ватани азизи худро дар назар надорем. ба кадом хотир? Ба хотире, ки то ҳол вирус дар он ҷо надаромадааст ва дуо мекунем, ки надарояд ва дар он ҷо пайдо ҳам нашавад. бинобар ин ин нақша барои кишварҳое, ки дар он ҷо аллакай карантин эълон шудааст. Are you at home? мегӯяд оё ту дар хона ҳастӣ? агар ҷавоб ҳа бошад, пас масъала ҳал шуд, яъне тамом. Yes, пас тамом. Very good. Stay where you are. яъне хеле хуб, бимон он ҷое, ки ҳастӣ. пас агар ҷавоб no бошад чӣ? No, яъне на, пас як каме дар ин ҷо сухане ҳаст. No, агар ҷавоб no бошад, пас мегӯем go home, хона бирав. Are you at home now? оё алҳол ту дар хона ҳастӣ? алон ту дар хона ҳастӣ? агар ҷавоб yes бошад, пас масъала тамом. Yes, яъне бале. Very good. Stay where you are, яъне бимон он ҷое, ки ҳастӣ. агар ҷавоб набошад чӯ? яъне are you at home now? No, пас бармегардем ба ҳамон go home, яъне хона бирав. Are you at home now? No, боз бармегардем go home, яъне go home, ба хона бирав. яъне то он замоне, ки ҷавоб тағйир наёбад, пас ин давра яъне такрор ёфтан мегирад. бинобар ин дӯстони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, дар кишварҳое, ки карантин эълон шудааст, роҳи беҳтарини пешгирӣ аз ин вабо ин дар хона нишастан аст.
یعنی stay home. stay home. stay home یعنی در خانه بمون یا stay at home، یعنی هر دو درست است. خب توصیه دوم یک چند دعاها برای پیشگیری از بیماری ها. البته در دینی ما و شما دعاها خیلی زیاد هستند، دعاهایی که برای پیشگیری از بیماری ها، اما به خاطر نوار زیاد نشدن، به خاطر که شما وقتی شما رو نگیریم و این نوار خسته کننده نشود، ما فقط 3 تایی اون رو اینجا آوردیم، یعنی مهمترین دعاهایی که به وضعیت امروزه خیلی نزدیک هستند. That take a few prayers to prevent diseases، یعنی یک چند دعا برای پیشگیری از بیماری ها. The text of the prayer in Arabic language، یعنی متن دعا با زبان عربی. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. دوستانی که حرف های عربی را خوانده نمیتوانند، پس میتوانند این بین دو قوس، در بین دو قوس آوردیم، اینها را از اینها میتوانند استفاده کنند. یعنی اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. خب در اینجا 2 ترجمه آورده ایم. ترجمه تاجیکی برای ما لازم است. شاید بعضی ها سوال کنند انگلیسی برای چی است؟ ترجمه انگلیسی به اون خاطر آوردم که یعنی کانال انگلیسی است، یعنی آموزش زبان انگلیسی است. پس با اون خاطر آوردم که ما شما یک چیز از این کلمه های، از این جمله ها برای خود آموزیم. یعنی ترجمه میکنیم، مثلا میگیم translation of prayer into English language. الکی شاید که همه عباره ها، همه کلمه ها در ذهن شما نموند، اما translation میشود ترجمه، یعنی شاید همین در ذهن شما بماند. به همون خاطر یعنی ترجمهش رو آوردیم. Translation of prayer into English language، ترجمه دعا به زبان انگلیسی. Oh Allah, I seek refuge in you from leukoderma, insanity, leprosy and evil diseases. یعنی ترجمهش می شود که translation of prayer into Tajik language، ترجمه دعا به زبان تاجیکی، یعنی ترجمه همین دعا به زبان تاجیکی این خیلی است. خدایا پناه میبرم به تو از بیماری پیسی و از بیماری دیوانگی و از بیماری جذام یعنی مخاو و از بیماری و از بیماری های بد. خب یعنی همون برص به زبان عربی و لeukoderma به زبان انگلیسی پیسی می شود. پیسی یعنی بیماری پیسی که بیماری پوستی است. خب الجنون و insanity دیوانگی می شود، یعنی دیوانگی از عقل بیرون شدن. خب والجذام و leprosy معنایش به زبان تاجیکی هم جذام می شود هم مخاو. یعنی leprosy را در فرهنگ عبدالسلام محمد نظرов نگاه کردم. استاد عبدالسلام محمد نظرов به معنای مخاو و جذام آمده است و این کلمه جذام و مخاو را در فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی نگاه کردم. در اونجا میگوید این یک بیماری گذرنده، یک بیماری پوستی است که از انسان به انسان میگذرد. اگر در اینجا باشد یک لحظه، یک نوع بیماری گذرنده و علاج ناپذیری پوست و غیر از این، یعنی به معنای جذام، خوره، مبتلای این درد. یعنی جذام نیز آمده است همون طوری که در دعا با زبان عربی آمده است، در متن عربی، در زبان تاجیکی نیز جذام آمده است. خب این بود ترجمه دعای یکم. ترجمه دعای دوم متن عربی. The text of the prayer in Arabic language، متن دعا با زبان عربی.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. در بین دو قوس با حرفهای کریلی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. و ترجمه این به زبان انگلیسی چنین است: In the name of Allah, with whose name there is protection against every kind of harm in the earth or in the heaven, and he is the all-hearing and all-knowing. خب ترجمه این رو به زبان تاجیکی میخونیم. Translation of prayer into Tajik language. ترجمه این دعا به زبان تاجیکی. به نام خداوندی که ضرر نمیرساند، با نامش چیزه در زمین و نه در آسمان، و او شنوا و داناست. خب دعای سیوم و آخران. The text of the prayer in Arabic language. متن دعا با زبان عربی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. در بین دو خواست با حرفای کریلی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. Translation of prayer into English language. ترجمه دعا با زبان انگلیسی. I seek refuge with the perfect words of Allah from the evil of what He has created. Translation of prayer into Tajik language. یعنی ترجمه دعا با زبان تاجیکی. پناه میبرم با کلام کامل خدا از بدی آنچه آفریده است. خب اینها بودن یعنی یک چند دعا و یک چند توصیه برای هموطنان گرامی، برای همدیاران عزیز، چی در داخل وطن و چی در مهاجرت مهنتی هستند برادران ما و شما. و این دعاها رو چی در این وقتی کرونا و چی در غیر کرونا میتونیم یعنی هر صبح و شام بخوانیم. و غیر از این دعاهای زیادی هستند که میتوان اون رو نیز مطالعه کرد، به مثل دعاهای صبحگاهان، شامگاهان، دعاهای بعد از نمازهای 5 وقته. خب به همین قدر اکتفا میکنیم. این بود یک چند توصیه برای پیشگیری از وبای عصر که نامش کرونا است. خداوند همه ما و شما را و وطن عزیزی ما و شما را در حفظ و امانش نگاه دارد و تا درس های آینده. خدا حافظ.